ti moun yo pi fo nan yo gen tan perdi la vi yo. Sa vle di, si paran yo pa fon fason, pi fo ti moun yo ap gen tan mouri nan raje ya. Paske plan diab la se pou détruire tout ti moun yo. Se pou bresan tout ti moun yo. Nou li getan pran pi fo nan ti moun yo deja. Li getan bref san pi fo ti moun yo deja. Ti gren sa yo ki rete ya, ebyen yo vin pi fo, yo di diab la pap ka mayen yo. Diab la pap ka fe yo anyen, paske yo gen la fwa yap soti nan raje ya san ke anyen mal pa rive yo. Ebyen, vraiment vre nou ti moun yo met tête ensemble, yo gon sel objectif, se kite raje ya pou yo rentre la kay yo, pou yo ka ajouen paran yo. Nou kapabre, madame nan konya la, li paret, li fait ti moun yo santi ke se li même ki te derrière tout bagay sa yo ki ta passe ya. Ebyen, li pense ti moun yo t'appelle, nou avec toute force ti moun yo kampe, yo di madame nan, yo te gen tan konen se li même ki te derrière tout bagay sa yo. Ebyen, s'il pa gen tan fe yo anyen, li pa ka fe yo anyen encore, paske yo ti gren sa ki rete ya, yo fort, ensemble, yap avanse pou yo kapab rive kote yo vle rive ya, se la kayo. Diab la fache, diab la sote l pompe, li bat kol, li vraiment énervé paske li avec la bayon kou li pat espere. Li avec la pi fo ki li, se sa fe, nou li fache kon sa, li di, se li même kap manje avec la pou de respectan sa avec la fe ya. Men, li pap jeune pouvra pou fe avec la anyen, paske sa ka avec la pi fort ke diab la. Diab la perdi bataille paske li pap ka manje avec la. Avec la gen yon puissance sou li ke diab la pap ka mayen.